government of Uganda. Congratulate our graduates. Ningependelea kabisa kuweza kupatia hongera hasa wenye kuhitimu wetu. Once again on this remarkable achievement. Hasa kwenye sikukuu hii kubwa yenye kuhitimu. We are proud of you. Tuna kabisa furahi kabisa kwa ajili yenu. Orkwebembere minyeto y'empunjo mu kampu ya Kyangwari nagira ngo bino buremezi bw'amani na munonga bwa nyuma yo kubasharaho ubuwezo kuruga hedo. Mbele ya kufika mu URDT nilikuwa najikaza kufuga. Nilienda na nikajifunza sasa nijifunze jinsi ya kufuga ya kizungu. Nikajifunza hayo nikapata certificate. Nyuma nikaendelesha business yangu. Shida ambayo vijana wanapata kwanza ni kukosa kazi. Hiyo ndio shida ya kwanza, ya. So pamoja na hiyo vijana wakati wanapata mafundisho, wakati wako skilled, wanapata ujuzi wa kazi ya mikono, so ni njia hapo mojawapo ya kuwasaidia wajifanyizie kazi zao wao wenyewe kama vile vijana. Emenyeto 18 niyetendekirwe na n'ekitongole kya URDT na n'obushagitsi okurwa mu kitongole kya Mastercard Foundation okumara emyaka 2 kandi hati nabo kumara emyaka 4 mu kampe ya Rwamwanja cyaka ya kabiri kirya Ndongo hamwe na Kyangwari. Amakuru agagasha kwa Thomas Tumwebazi. Abanyabutegetsi mu district ya Kazo baruhire n'amahe okutabangura obururu bwa Kazo na munonga abo abeine akakwate n'amahe ebigambirwa besimbere baheza kwambwa kwesimbaho omuri Kazo. Abanyabutegetsi nibajara nkunubije besimbere nk'aba NRM bitu bakiko mu Karuru. Bamwe binakakwate n'amaheba leta mabe byo kwerinda batabangura Karuru ekiri kuretera abantu batakatera kurungi. Akarabanamo ubwiro bwinshi karwo mahe amayokina kusabantu amayokina za forms bakabura za forms zo mu secretariat bakazareta bakazitamu onga hatebyo byona zagaka cyo kubanza mahe gakusagara Kazo agareje mu ndeja kwaga Arukugambe bi muri kamukama bire yaheza kwihaye empapara zo kumwikiriza okuronda Karuru. Yakora Kazo bingi konka harimo shonge mpango munonge zize kandi zidande bamani nandagiro mu nduru ecyo kubanza abantu bakaze yona kungana. District ya Kazo abihireye empapara harurengo rwa parliament harimo Dan Chomosho hamwe na More Kamukama bona ba NRM. Na munongo karebe minyeto ejumbiro mbwebebezi cyonshemaza munonga kabanyakibina kureba mu pate yitugirizeho. Nzimbera wa district councilor nzako kubakora services kuyenga ka web y'abakazi kureba abakazi mwatunga sente zangu eminyeto oko kudutwata na bagenzi banje mukore nguto. Omugani makuru obwo kutera Karuru ko kutora n'abarakwatire kibina cha NRM bendero mu Karuru kabona kurukwira hihi abantu nibashabwo kwehara byone byakuretera kubarkaho ko bwimukero omukaruraka. So nyoni nshaba abantu bona okukora na muno munabesimbire okugezaho kukozesa irakaritu okugambira abahagizi bitu okugambira enkunzi zitu okukora Karuru omwihorere. Okushaboku kuhirwe omnyishenjoro kazuwo rembo rwambarira twasarita bwahika obwabire na yanjure ntekateka yo kwesimbaho ha ticket ya NRM muri Mbarara City kandi ogwabire nabugana n'abanyamakuru. Hariho bakandidate bamwe abakubandi bendo kurwana obundo umuntu areba Karuru katariyo asharamu atekamu akamba yaye ngo abantu barwane batane mitwe Akaruru nakanya bwanya kwaza kwikoko kubanze 2015 2026 nituza kuba tutacira mu Karuru buri omwe nagaruko mukaye akore ntungurukaye. Vuga nyuma y'urukiko rw'abanyamakuru ogwayetorire umyanya itari yemwene mu murembo rwambariro kwemurikira abatezi b'Akaruru hamwe no kubashaba ubushagici. Okwamshaje mwapa Karuru agaruhangani ipangura nimashaba ubushagici.
akaruru ko kutorana barakwatira ekibiina kya NRM ebendera omu karuru ka Boona nikija kuteerwa ha 26 by'okwezi kwa mushanju omwaka ogu. Ahabwa TV West ndi Akiza na Richard Nahabwe. Owabireho myishenjero wa Ruhama Moses Kahima haraganise okwari kwija kurwanisa oporo no kureta entunguko mu Ruhama Eastern District ya Ntungamo. Kahima byabugambira obwabire narga kwehanditsa okhayahana yanira okwachire bendera ya NRM ko myishenjero wa Ruhama East. Moses Kahima agambire nkuyanja y'abantu ababire bamutegereza amahanda okwarukuza kurwanisa obworo okutungura ebyobuhinji n'oburisa ndera kareta kwentunguka. Kahima umupereza karuru amashanyarazi ganyi gatereze imihanda yanyu kitereze buri kintu cyona kiteko mu buteka okumbire n'abataye bagambira ubwo mu program ya household income ashoborire no kwarukuza kushakira abanyaruhama East amashanyarazi amashomero amarwaro kandi yabaraganisana no kubombekera factory y'umwani hamwe na nebindi. Mukwasa karuru kanyu tutandikire ahamizi gacitwe tutandikire akorasi yacitwe tutandikire ahantunguka yacitwe kandi abacyara binyongera kubaraganisa factory yitu eyo mwana nimuneza kutandika kombeka ntuza kubona tubaretera imbibo z'ebihimba kaza kuzofanya menti kana basofitiye amatwega Kayimani nakumanjira kwesonga onarebo kayimata ine mnetunguro yatirebo abizigatubuga abashanyarazi kabura ndayibari kabura ndayisha bakazimaka kamo abashaka abaturete kuruka abantu bete izati owarebeti murakire banyari umurongo tanze manitanga hano mwana bakayibose umwana atetere. Akaruru kabanyishenzero abarakwatire NRM bendera nako kuterwa 2016 by'okwezi kwa mushanju umwaka w'2025 kandi nako mugongo omakura gandi Minister wihanga habwe byesente Henry ariganyira musasizi kandi umunyishengero w'abantu ba Rubanda East arabwira abashaho mu district ezi okurekeraho kuryangatanisa abantu omarwaro ga government. Abira ry'umugombora yahamurwa aho ariyo nayoboza abantu ahabuhereza bwa government obwakaruru ko mwaka w'2026 karukwirira hihi alimeshonga bangira ngo kuzamusikani ngo wasikani arakubuze mitwali 2 mwigwalirege ryankaye rero bangira nkutamanjure nswale mwa mugore kuzakabale barakubuze mitwaro mushanju namazima ngendo abwenye mutakangambiraga musasiza yorekere na zimwe ahantebekana sezi government yine ombyo bwegese hamwe n'enkuto omucyangeti. Ekindi kizibe kitwine n'enkuto eyakarungu aho harashishikara hamwe n'aha road toll ngeno kirendangu mwaba muragamba turagamba ahabita tushemeze tugume twizuka yiturugire. Ebyo bikiryaho Jacqueline Katabazo rukwende ntebe y'abakazi ba Rubanda na watandikire okushera ubururu mwebale onale mu Jacqueline Katabazo ngunagura ambulances eziratwara abarwire eyo mu Rwanda West no mu Rwanda East. Katabaza yorekere na n'entebe kanisa eyo kwera kutungura by'imyuga ominyeto na nebiyatandikire kukoraho Birati abantu bishatu bayegire esabuni nimwe bari hano mu maduka murakimanya esabuni hari kakaga konka wagiye korera erahwera mu 13 oraba ta savinga 13. ahabwa TV West and Elias Tugusa na Job Namanya.
Webale Elias Rutugusa na Job na manyabo makurago. Alhom kama Shafiko w'imyaka 26 y'okuruza rwayibanda municipality banda district na etago mwezi wa bilioni emwe ezokumuteka mu mshokoro msya omwihanga erya India. Alhom kama Shafiki mboyema yo kurwari kokoro yeshagama imseke kwata tia kitambuza shagama kandi no mshokoro gwe nagwo bakagushanga mwendo areji nuko kushaba nyamba bazo kumukwatiraho. Shafika Alhom kama tushirira hisebe chitu cha TV West alikushaba ngutumuhwera tunje bwezi. Bone marrow transplant ne tagi mtwaro 28 na shilingi 9 nshanjo na mukage za dola kutugira kuzibara mu sente za Uganda twashanganiza kwa milioni 15 na mtwaro 26 kandi eje mbaze nkuba ninkosa burunaku nimba ningure mtwaro mukaga n'inkumishita akwago no kunyamba ko ukubirudinga stem cells akuba red blood cells zanjye tuzikubasa kora regundi tuzikubasa kora blood nisho ngabo nchibagumana banteka transfusion. Shafiki nagira mko yagira arimba Regional Referral Hospital bamusindika har Cancer Institute murago Kampala nabo nko kumwehorozo mwihangari ya India. Cancer yishagama bantansa dozi ya chemotherapy nane mbaza shimire kuba nemerwa naguma blood transfusion bita kugira ngo ubwire n'ubugenda n'ubukora mpora ati mpira stage yo kwetaga bone marrow transplant. Owaite ndware jine gumane kura nuko kugumana ijanjaro mu birugona ahari kugambira nane nkumuzinga rozona nebironda akubati mpogumusi bukurotinjire kubaze mbaba batakozera bone marrow transplant ubwo kunenza kuruzinga amaraka gonka tinchi basa kurabe humere akuba kuruga mpaka bino bantu barahangamo okumuhwera nubaza kurabira namba y'isumu ya 0 mushanju mukaga 0 mukaga 14 iryo mu mazina ganaye barewini aha wa TV West Susan Chelsea Abako basa kumukwatiraho nakacana kahango nakija kumuyambaho cango reka tomereho ntugarukana makuru agarukurataho agarukurataho negakushikibwaho Movit nerwo mite nebjumana oyizezo rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba nezimba bikabikundeka mwana wanje hataba kuguba Movit bakabito mushipa kimwe agarukurataho mwezi Richebhame Bishop Tinom Junior habura abakristayo mu Rumitoma agarukurataho gabanaga kushikibwaho Movit nerwo mite nebjumana oyizezo rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba nezimba bikabikundeka mwana wanje hataba kuguba Movit bakabito mushipa kimwe Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Omwana yawangudde asomera ku somero ki? Kamonkoli College. Wawulidde otya bwe bakukubidde essimu ne bakugamba nti owangudde school fees w'omwana wo wa mwaka mulamba? Kale okusooka n'abaddemu okutya. Nenti akati n'atuusa awantu omwana wange n'angumya n'agamba bino byalaali tugende. Ngolooza byabafere. Kale ano ssaawa kino wavugiriza kintu kituufu. Kituufu isa n'asanyukire kuba n'addabu. Naye nga kende kuwulira zinduulu dda. Kale. Sita mukaga 5 sita munana 0 hash ne bakuletera options nolondako pay school fees.
Werarenko mwerere n'umfaratsi gw'omutendo kandi nuguhangara omugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho orukwen Resform ensi y'ebiroto birungi nyebiti kubyenda Penkoni yakwera utamuye umumudu nokora ekikire wanyompenkoni nushumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje nuenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashinywede ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel eresora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kande cyo kunywa nikigenderaho hey manya bino buraro burungi bwo murembe aha beinungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 noyenda kwishikiriza ikiroto cyawe ecyo kwera amagara g'abantu nitwakira Hafins Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo agebyobushaho omu East Africa obwa hati nitwakira applications omu mashomonka Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twine na diploma omuri Nursing, Midwifery, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Technology, otebirwe na za certificates omuri Nursing, Midwifery, Pharmacy, hamwe na Bridge Course. Twine laboratory yo murembe eyo mweji ari kubangurirwamo tuyishirire ahamikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika urugendo rwawe rw'obusinguzi na Fins Medical University. Fins Medical University okutambira amagara g'abantu nugwe mwete gwitu. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amajemerwa minji ntabarusi yabo bona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucenda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisarya na 5 okora cyanyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners okwiyandisa no kwabusha free registration amatajigit gona esimu notumshanje ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga notu mushanju ina itano ninga notu mushanju ina not rukumi kuri mucho wararo tekera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omuri Mbarara City obwa hata bafurikire kimwe bakarga aha Garage Street no bashanga Makanising Street aha kizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira aha banda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire aha we house yabo bine hotels nyamwinji
enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China. Mikaso sizes zona nebika bya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango n'amabare gahabisika na swimming pools. Twinitaji shaka wagura mu bwinji transport eriho wahika showroom yabe ya warehouse ebintu byona n'obutandu bata. Manager ogito wagito konka abantu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wearing ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turgo mu muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunyumbo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. Koruka yomkaho mu Ruganda makuru sakoza mano mu Burenje Rizoba zitongwise huru yo kutandika ukuhereza abamemba babo loan kurabira aha masomo otine na msingo. Encourage tantiro kitongore bya science na technology ya HNC Bukotech Limited kuruga Kampala aho sakoza uri kwija kubana zikwatanisa kwisi abantu obuhereza. Ebigombe by'abeterine ebyasakozo mu Burenje Rwizuba ebyamane bitandikire ihuriro yo kutandika kuhereza abamemba ba byo sente za loni okurabira hasi umutine na musingo. Product je ibari no baretana product tunungi kugira ngo no basa kurya rono mu chapusi kurabira mu nsebuko na otizere ha bank ukoretse semu yawe ushabero no mu chapusi tujukutereho ugaruko kumeno gishashura otizire kwijana kwizuze papara na security tag yaba ryo mu muhanda yagira kizibe cyamwikaho nayenda kasente kace ko kumiyamba konka hata naza kuba ino obuherezo bwe ubutweta quick loan abase kosesa miyeye afune loan kurugo mu muhame emiyambe kutebekanise kizibe cyaraba ine dashikejo okurigera haba kugo kurugomo ensubu Bukotech Limited abebembire hurezi enkora ya technology yeji neza kuhera abantu okwangu hakutunga za loan yonkomnya mugabo okwa kubasa kosesa yawe sako neza kweta kintu kizimbe sako neza kweriya sumu yawe no haye sente no utaye sente kandi kitwatongoza hati no basa kutunga roni omudakika budakika orukuri stongore cha ense Bukotech Limited Gerard Timu nagira ngo kucondozo kwakozerwa mu mwaka gw'2023 kukashanga ngo zasakoze riyoni zihwamane ahabwa abantu kwirukira mu mobile money okutunga obuhereza bwa sente omurna za loni. The reality as it is today is that mobile money is reaching some of the communities that even we as SACCOs are not able to reach. The SACCOs that fail to innovate or move faster than the requirements of a customer, of a member, will close shop. You can be as big as you want. We've seen huge global companies closing because they have failed to match with the trends. Zumwe umuri za sakoze zatandikire karo kukoresa science na technology nkaruciga sako hatano bakora sente nyamwinji kandi ne sente zitwabintu bono mu bantu zikaba zirinche konka abantu kubagira habuhereza bwa mobile banking bakoreza simu zabo okubika kwayongera sente musako zakanya muri emiringo eji niza kuyamba abamemba bitu. Amakuru agagasha kwa Abraham Muganzi. Webaide Abraham Muganzi. Bishop wa Western Kole Diocese Right Reverend Nomjon Johnson yarabira abakristayo mu district ya Mtoma ngubezirije hamye batyo bakore mnonga ngwabo kuba enseji ya hanzigane yetorora. Ebi byona byagambwa erizoba obuyabanayiguraho ebizimbe hamwe n'ejo y'umwahore ahishemero ya Sanziga Primary School na St. Paul Sanziga Church of Uganda omugomborora ya Katenga Mitoma District.
ebi byombekirwe banwani baabo obo bebembirwemo Kada Benson Mugisha. Bishop nimkusimira ekyo imango ry'omuntu ari fixed munonga program imango no ine y'umwaka kurenguka kwatamu wagira utoro nakugabira 20 ukwezi oku ndaba n'abantu basazinga ebintu byabuhe imwe bana none kusoma yenye karuka wo mugasho kakushabe tumtuma kusoma abebembezi bishumirere bagaruka basima omurebels hamwe na Kada Benson Mugisha abubuhwezi obaherwe ngantsima izo mbabazi izo mujoni izo base kumukozesa ekyo. Last night alumunda ndiri esumu. Last night date exactly last night at around 11. And zinatkhona lekokozile. Adona buli wena achumanya atkungamani ninyo katiro makanisa wakatoma makelezia wakatoma mashomero. Ademu mpino atkongoye birwe bara. Nabwanyuma Bishop of Western College Diocese Right Reverend Johnson Twinumjuni ovo arukurabera ombanwa nebe basiga bate bitanda byona omuchombeko ekigurwa okwera abararo bwabosho omugande twagaruka omurembo rwambarra omurimbara City North kumuringo gumwe gukonja kwetegurira obururu amurundo gutugambo bwa primaries abwe bina byona abebembezi babarukore erizoba basiba mukushaba omurimbara City North agomborora nabashaba obururu bw'obusinge bw'amazima butari mu bushuma kandi byona byabebembiremo Mayor wa Mbara City North gumiseriza cyabwisho abariza banja kusoma mucogo okusima gumisiriza cyabwisho ebyo ebirungi ebyabakorire twijomisho gawe kwebaza umurimo gwokozire umurimo baranosi era muri abagambuza bingi you go to Masaka, you go to Jinja, you go to Mumbai, you go to Arua hine division nemwe including na home state ya Mbara Sara kandi na Mlunga division yiteje kumombuteka rahanga tichiza ikagagarrai rahanga tichiza ibyagiriwe byarero mu bikagaraka kabo ebezi bono orugira anga wari bakire uteke mu rahanga aja kwanga rogwemezi wawe kandi anaja kwera mu kitisa na nemba bazi febo mishoga abantu anaja kwezo wechi ubururu uri n'ubugambo amurundogu na mnungu wa NRM primaries nubo kuja kuterwa omukwezi kwa mushanju no kwa munana arengo roba MP ba Mayor na ba kansara ebandiko nibyorekango Mbara City North age erima bashija abatezi bakaruru emtwaro ena kenda runana anana bashatu abakazi n'emitwaro 5 1028 Awa TV West ndisenyomo Gideon na Michael atuwachire omuganda makuru abantu 250 nibo babiri nominated ndingashuba handikirwe aha abantu 2028 abihire impapura owe harukubura 210 kwika haciro cyo kumaririza okora nominations kandi abahamibwa niboreka ngo bino bushaki burukumara Orikura ebyokuteza akaruru omukibina kya NRM Dr. Tang Odoye ebinebindi yabigamba buwanyuma okuvugana abanyamakuru akitebe kya NRM Electoral Commission omurembo Kampala. On the process of nomination, this is day 4 of the nomination process. The vibe is high. We have now allowed candidates to come with whatever you want. If it can make noise to lift the party, so be it. Nagirango abantu 250 nubo ekibina cyarabizemo okuza kutandika kurunda karuru chete nominated abantu 2028 abihireye empapura bakitegerize abande. Overall, we have now nominated 950 people, meaning that we still have about 1,000
over 1,000 out there. We call them to come and be nominated. Ogunagira ngo obwahati nk'ekibina kikirize abo atakabe nominated okutandika kwija n'abantu babo ko muri ngumwe kukongera mutindo gukoreka obushagiki ngo nibenda obwebembezi abesimbere antebe zimwe na zimwe na mununga ku rw'umurengero izoba bamumurobo twabasagambaho nabo Uganda kandi nyizira no muramo bakweta service beyond self teri ya Barbara Wenka yaititwe n'aba youth aba Western Uganda to embrace to welcome sobale kuhereza aba youth bagenzi baitu na generation ejerho ergom analog zo mu digital emirimo ekanye ebintu byona bibonere ni mbehanangereza ngushware mwije mu supporting mwije mu ntera karuru ahabwo kuba NRM eyehireyo okutekaho mutindo ogwo gukora nayo aho nkugambira abacara bashema omucara kazi nuwogu orukwenda kukwata habyamaka orukwenda gukora na government nemikore yayo na services zayo ebikuru abwakikuru ragire naija contestinga ninga kwe simba abwachemani LC5 wambara district nebintu bena echo kubanza ni service delivery kuranga abantu batungo buhereza kuruga higuru kuzahanze kandi echo mugisho murungi munonga nashanga izina ryanjye rikiriho ryonka Dr. Tango Doi yandikire yaringa nkano positive obo bwire zo mu field nimbashaba mu mpagire mutuma mu parliament abakazi mbire nitwire nibagambira mutandebero mu buce cyo kandi yo mukazi ayemirire ari kubasa gukora ari kubasha kubashakira kureba ngo nayikaho mbwire kandi bantora no mbwire deni nagaruza amakuru maronjiro kiga bamanya ngo mwana wabo kandi ubayisigire kandi ubari kwenda bariyo baza kumukora terera okutorana narikete nominations nuko kwija kuwa ebiro 30 by'ukwezi kwa mukaga omwaka 2025 amakoraga gashe kwa Jimmy Muhumuza webare Jimmy Muhumuza muri Kampala reka tumiraho tushwenera ganda makuru Gumaha TV West Oino mukoro nkembaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rwensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omurimbarara city okumanya biri kukiraho tera noti mushanjo mukaga hata no itano chenda na mwenda ananeina tina events nito twengo muri burengero rw'izoba abino buhereza bwo murembe katochi erino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nakwa mutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi erino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi erine chama chayo muhute katochi yerya mutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka ericyashingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo rwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Garuka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomere in medical laboratory emedoba nibeba ko muntu library eyomurembe computer z'ekikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry eyobwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa Mbarara isinjiro odaka kiro mutahuni ya kaberebe okumanya biri kukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu ni ibiri mukaga nemu
Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Kabale University invites you to experience a world-class education in the serene hills of Kigezi. We are a public university located in Kabale, southwestern Uganda, that offers programs ranging from certificates to PhDs. Currently, we offer over 70 of them in the disciplines of medicine, agriculture, engineering, technology, art and design, natural sciences, management, education, language studies, and many more. Join us by applying online at admissions.kab.ac.ug, and for more information, visit our website or call the numbers on your screen. Knowledge is the future. Amazina banyitaka Chabwini Shahe Tsindukanyahara Mugomboro ya Kenshunga mu district ya Kiruhura nahereze natana ko ka branch ka business ngo mukareba nashanga niyo mu remote area etana mashanyarazi so na decidinga gukora na free solar na mpereza system yabo niho fridge niho haka TV kanje so tinyine shonga na free solar Mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyine maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiri kukiraho tera noti munana noti hasha na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire Joshua. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Abanyambarara Swift Initiatives Limited baturentera umwana kugwa by'obushubuzi n'oburambuzi ebirayi namushanje byo kwa mukaga okwisebera mukaga byo kwa mushanje omwakogo omucyeka ije tugure ebituri kwetenga habesha zirweho abajubuzi mwije muguze byanyu abamakorero abamahoteli abebyo kunya no kurya abamajuta cosmetics abahinji n'abalisa mutaferwa booking omwanya hati tera noti mushanje notemwe anana mukaga shinana na mukaga ninga noti mushanje 3 anane 5 noti 3 30 bakwinire n'inyamisho nyamwinji okurugo muzu embarasi gonya maya engamia nezindi bouncing kasozi swimming train na sakasabwa abana cyesire kutambira bisika no muziki go kuchamura hechiro no mushana okutama main gate ni shirinje 200 no kureba nyamisha ni shirinje 200 abana bishemero hona ni 10 otaferwa. Omulabi waffe omulungi tukwaniriza webale kutwekumirako sawa ya mawulire amatuufu nga nze omusomi wo Mike Mulyanyama katono nnyo. Abange Rika Muchuzi Mix kwe kudiwamu kwa buli mufumbi yena afayira obulamu bw'abantu be wenvazo n'emmereyo akawoowo n'obuwomi obw'enjawulo. Rika Muchuzi Mix asangibwa mu maduuka gonna okwetooloola eggwanga ku nnusu 10 zokka. Omuganda makuru abarukoresa abakozi bashabira okurekeraho omuze gwo kugaya abakozi babo ebugambirwe Honorable Arnito Rwakajara omujekero w'abakozi aharengo rw'ihanga omwishenzero lya Uganda aha mukoro gwo kuja kuzekero cy'abakozi ahabwa district ya Mbarara. Omukoro gwo kujaguza ekiro cy'abakozi ahabwa district ya Mbarara gukorirwa hambuga za town council ya Rubindi. Honorable Rwakajara nuwabira ryo mzenyi mukuru kandi ashabira bina abakozi okurekeraho kubatwara nk'abatine mugasho kandi nguna n'abakozi bamanya umwuga gwabo. Ekintu cyone kirukwata ha mukozi tiko nagamba emirimo y'itukusiba tukora onkaka kawuku yagamba
hatari kandi kuba nokozesa a certain group of people okabareba nkabatine mugasho so kenda taking advantage in everything. Umushisha kwa kweleza umwishicho murumo ateka ngo ashimire kandi no kumwindira mukazi we ninga uyayendera kuri cyakwenda. So ezeshongeze zo tukusiba turwanisa. Honorable Rwakajara ahigira abakozi okukora cyone cyo kubasika okureba ngo batanduka gukoresa za kanyabwenje nko muringo go kwangusa emirimo okukora imirimo yitu kureba ngo aba bana emirimo yabahika muninga ko baraze kurra babiri bakozesa ebyobe byakarumagezi byonka abo kubesa kwishikire tekiridi tuya umushisho kwa kina mani na cheze okusitano zena ebitu byacyo. Umujekerwa wa RDC abwa district ya Mbara yashaba abakozi okukoresa amana no kukunda emirimo yabo. Tikirwija kuyamba kuguma mu celebrations na no mukutera karuru oyo nosindika abana nabagenda iworya hanso shitami amherna nabana babo bakarema kushoma. Nimba shaba regime ejenunje ya President Museveni, you embrace government programs. Mwelu tuwantu kushaba nkoko ruwakazi hivi. Obojerete ka private members motion, ka private members bill. Bareke ngo bayongeze mshara across board. Batatora namu. Wele ya mutwaro baya batwongere kulikiro musikero si. Kunkabantu batunge ekiragere ki ekirabaze bakundise emirimo yabo. Okuja kuzekiro cy'abakozi umunsi yona no kubaho uburukibanza cyo kwa gatanu buri mwaka kandi Uganda ekacishaguzo mu district ya Nakaperperiti konka district ya Mbara bashaziremo kucishaguza izo bari nyuma abazyo. Amakuru agagasha kwa Evans Taremwe. Webare Evans Taremwe ishtongore chirukushereza hanshonga z'ebyobururu omuchange cyaburenze rizobe cha Act Times showize reporter koreka ngo omuzego kugurira abatezi bakaruru no kugumizamo gurukweyongera. Abantu bagira ngo akarura ko mugongo akarugiremu no bukarabe kabire kariya kororengorwa hansi bita babire besimbire bakata musente nyingi ezabire nizihebwa abatezi bakaruru. Government esheme kuteka hicararjoretingi insasanya yesento mukaruru hati abantu bona umuntu rayemerera aja tunyotinga koza rashaho yenyuma atinyenda kurete sente zikacunjura abantu hati umuntu nyuhine imbe nindaba ukomuta atariyo nankariyo naza kuja batuje ngo ayine sente nakapate kuzunguruka nefu. Abacondoza abantu bagira ngo embera ngeje kwera gumizemo mu karura karaterwa mu kwezi kwa munana ebyanga byinge nibija kutunga bebembezi abakubire batashemerire ntebezo. So akarura karugiremo kabekari akaruru kabi ama district agabo mu kagara bakaga postponing mu kutera karuru ahabwe shonga zo muze mutabanguke yagiremo kandi katire cyane kikoreka ngo akakora taho kono kaza kubakaruwafi konkebyo no birabe bire bityo reporter neyoreka ngo district ya Bushenyi na Rwampara nizo zebembire burenge bwizobo mu buhereza oburesirwe kw'abanyishengero kazi. More akozere Women's Day buri Women Day ebene yijaho omuntu mukuru omu government akareta Janet Kataha Museveni yareta vice president aresere Muhara wa Museveni yareta Nabanja yareta Tayebwa wano reba nka Anet Mugisho mu Bushenyi ukwatu nakora functions akaboxi amizi emirmo no reba nkwemo batanka kuranjara amana gabo tugakesharoga. Akaruru kabanyishengera barakwate bendera ya NRM nikija kuterwa 2016 byo kwezi kwa mushanju omwakogu. Ndi Stewart Twino Mujuni. Webare Stewart Twino Mujuni. Abari kuvuga taxa rugutora Fort Potombara beshari inzuro bwe bari kujuna no muhezi wa RCC Emmanuel Businge hokwatiro wabira chairman wabo Badru Kadiri Mayanja ho bari kutore mchombe. Okurugera abavugi ba taxi aba no batungira ubwebembezo busya obumazire sabiti ibirezonka kadiri nacyo bateganisa na habwe cyo muhezu wa RCC areke kumubasibaho. Mr. President ogirolemu
wekitinisa kandi ogihondereze kandi hondereze n'ensonga zimu bakatugamba investigation eriyo negenda mu maiso betu Mr. Mayanja kandi tahire investigation ekitinisa nabo acyariyo naturumba alo omuntu akahambira state ya Kamwenge ya football Kamwenge ibanda barara tino omuntu bakamweta mati mayanza kadi akahambira state ejo chonka toyita mu businge mu butufu twaruga twagenda boma batwasa stage bakama baito bona bakabaroho n'abana bage mbaruga isomero na sawazunu abana bagoma mbangamba na video basubara datu tukusanga mbakutera datu tukusanga mbakutera na mukazu wange n'abantu bange bona n'abayisazara nyowe tukatwakulembeze gwagano tukumwenda umuhezi wa RCC Emmanuel Businge obaro kugira ngo nabasubaho kadiri yahika stage yabo kandi yabashaba kuguma mu mbera bakwenda bwebezi wa umusaije bakweta kadiri kama mugamba bakosa ku bisente zabo kandi akayinenge sombe so toikara nabo saidi zombi bibi twateka entegeka yo kutekanizo bwebezi kwa stage aba basharamo kuvuga za taxi zabo izoberya nyenchakare bakaza Kampala ukwayo kwetumbwita kwabo wa minister w'ebyentambura Gashakwa Doreen Nasima wabari Doreen Nasima reka tugarutse n'amakuru g'ebyemizano. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees. Dial *165 *80 hash. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You will now enter the draw to win school fees for your child for a whole year. It's a FlexiPay cashback explosion. Shop and pay with your FlexiPay. Cashback instant. It's a FlexiPay cashback explosion. It's a FlexiPay cashback explosion. Simply shop and pay with your FlexiPay at activating outlets and enjoy instant cashbacks. Terms and conditions apply. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million Uganda shillings. Erizuba nza kutayire cyaro mufite gutosha kakuba kuri yo kwesima no kushemerwa Movit nerwo mite nebujumana oyizezo rukugonda ushaka ukutanga indwara zo mubiri nk'obuhere ebuguna amazomba neziba kukundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabita mushipa kimwe enganda zona zikaseranda hamwe kushara embazi yebishaka yo kunabisa abana babo umwana nabasa kwesiga Movit Habo Jerry aloe vera ninga she avocado papaya Movit okweyesiga izoba lyona. Otweraronda piki ndungi ezirya mulembe ziranya mpora naryona birakanika za piki aba Golden Choice Parts Uganda Limited abarashangwa kizimba cha Patas Hotel hina roundabout ya Tatitwe Mbarara City bakuletera piki ndungi za roller zebe yesheku hamwe na spare parts za bajaji na senke omuhoro sell na retail nka black pedal za bajaji chain system za bajaji na senke emipira ya piki na tubes omotypes zona za Golden Choice na Bosen Castro Oil Total Lubricants oil za petrol na diesel hamwe na Total Grease UB Aero batteries omuhorosero na riti Comet oil omu half liter na liti 5 otebwe kumenya kika cha roller kirakoza za spare za bajaji boxer kandi wagura n'aba Golden Choice Parts Uganda Limited transport na yabusha mpako wawe hona mu Western Region okushubura tera noti 3 23 nkaga ni 218 ekirango cyo mutano ekitongore ekya Uganda Bureau of Statistics kikwatanise na Ministry y'Obwegese n'Emizano kitebekanise okubara okubesere baseline education census 2025 okubara oku nukuza kutwariramu amatendekero gono mu ihanga aga government hamwe n'agabontu buntu nka pre-primary, primary, secondary,
vocational hamwe n'amatendekero agahiguru okubaroku nukuza kutwariramu abeegi abashomesa n'ebizimbe okweraho omuntebekanisa n'ensharaho omu by'obwegyese. Ekitongore ekya Uganda Bureau of Statistics nikiterera omuranga abantu boona bakuru b'amashomero n'amatendekero agandi hamwe n'abebembezi ba gavumenti okukwatanisa n'abarikuza kubara. Omuringo gw'omutaano ekitongore eki ekya Uganda Bureau of Statistics nikiterera omuranga abaziire b'abeegi boona okuhagira entebeekanisa egi obwe barikuhamya ngu abeegi nibamanya obu baziirwe biine namba y'endangamuntu narishi Learners Identification Number. Okumanya ebirikukiraho teera esimu ezi 0772 93 36 28 narishi 0743 78 71 byarangwa Dr. Chris Mukiza arikukurira ekitongore eki kya Uganda Bureau of Statistics. Omunsi aho rukorora na senyiga biri kutishura ku rugahamuramwa ukabura obusinje aho rukorora na senyiga biri kurabanisa mu izuba ryawe ukahendera utine cyo yogasire kandi aho rukorora na senyiga biri kurazo tabyame nitukwanjura Genacof DS Herbal Syrup eri kukozesebwa okujanja bo rukororo senyiga nakahehero za allergy hamwe no rukororo ruretwa asthma aho naho. Genacof DS Herbal Syrup nekorwa okurwumbisha kabyete by'obuhangwa ekirizibwa ba National Drug Authority kandi ninungi ahabwa batona bakuru. Genacof DS Herbal Syrup nekorwa aba Gena Herbal Limited abakorire Covidex gishanjumba tondroge mbazi gona omuyihanga obusasi kuburagumizemu shirruba habuzi bumushaho. Gena Herbals Your wedding is just the beginning. Don't miss the Bride and Groom Expo from 27th to the 29th of June 2025 at the Uma Multipurpose Hall. Under the theme, Beyond I Do, building a lifetime together. Come and get tips, products and services you need for I Do and everything after. Tickets are only 10,000 shillings per day. To book a stall, call 0772 350 940. The Bride and Groom Expo is brought to you by Vision Group, Pepsi, Bella Wine and Luke's Bespoke. Crowd goes absolutely emphatic. Get ready for more on SuperSport, the only place to watch all the FIFA Club World Cup. Crowd goes absolutely emphatic. Get ready for more on SuperSport, the only place to watch all the FIFA Club World Cup. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best daughter in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. It's strong and lasts long. Like geisha. Kurukayo mkahumro makuru agebyemzano abarukure byemzano y'amashomero ga Senior District ya Shema nyomwe bazyo batori ne team y'abirukanji abarukwisha kujwetera district age omumpaka za Uganda yona Tororo. Abatorino n'abakozere kurunjo mu kwirukanga ibiringwa n'ibigufu okurekera hamwe no kuguruka okorwa mu mashomero 18 agetabero mu mpakeza gara mu kibingo girls rya Kasinga Che Sacred Heart Mushanga Kitagata SS Kigarama Seed School Masioro Vocational na Gandi no bahagwire njara nyamwinje kateganise mpakezi bitu zigumizemu aho kibingo girls singira bishiki bwa nyuma yo kutunga ubonero 2009 rya Kasinga Che Kasingo Mbojo no ubonero 2014 kandi Kitagata SS singwire cya zona hamwe no ubonero 35.
abazana shatana mukaga nabo batorino kandi nibija kujokera Shema district mu mpaka z'amashomero ga Uganda yo nezere kwija kuba mu district ya Tororo okwezo kurukwija Shema district ninyenda kusima abebembezi na mnonga aba headmaster y'amashomero ga senior abo kuba district ya Shema buri mwaka kumara imyaka 15 egwire ipine genda aharenguru ihanga ryona twarayo team ya athletics nyenda kubasima abo kuba icyo ibyo nuruko mpango munonga yes erizoba nkashema district twatwine championship ya athletics kandi nka Sacred Heart twatwine mu abeji bakuparticipating mu mizano yombi field zombi okwiruka okuruka ibyo kurekera na burucumwe tuza kuba twine mu representatives z'abakurwa mu ishomero n'iryo rimwe ka ryashatu na batana bakwenda district yona ne tukuba twine ho nk'abana nk'ikumi kandi n'abana bakora kimuzane bizoba tekateka n'umwanya n'umurugi kandi abana batwana binja kuzakekera district ya Shema Singa Center for Education twakora munonga kandi abana bitu abinji babatorana kuza kujekera Shema district mu championship ya Tororo kandi ntumanya ngo bahikayo nibija kujekera je district yitu nobere championship ya Torore gumere onkantu manyang tubesiga abwa TV West and Alogias byamukama omizano yazanwa omukire kya bushesheri izoba omupaka za FIFA Club World Cup Lionel Messi yahwera timu ya Inter Miami akusinga FC Porto na goli 2 ahariyemo omupaka eziriyo syndrome ya America. They will go back and likely look at the contact